ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Kaway kalong kami, nagasnong lama, kabahap hapo ka East Gentia Hills District, ka Kong Trina Suchen, kalakeno bagibor penyat snong jong kasnong lama, kila shim da karay bantat snong yaka, tang halor ko nongrim, bakala wat jingtip, leng baka hok wat jingtip, ne ka right to information arhajar san, halor ka jing pentray yaka scheme Mahatma Gandhi National Rural Employment Scheme, hapo ka ni kasnong, but ujoru siya ka office jong block development officer jong ka Cleariat Community and Rural Development Block, but siya ka office jong deputy commissioner ka East Gentia Hills District, halor ka jinglap ka jong ka ba ka Village Employment Council jong ka dorbar snong lama, kala pendon kam bakla da ka ba penjaar nga ya ka pisa kabalakot da kilak tengka. Haka jingya keren bat kilat pathay kubor, ha ka khat santrik ukulalengkot arajar arpuway, ka Kong Trina Suchen kala kenoru, bawat hadu menta na kaliang jong ka office u block development officer, jong ka Cleariat Community and Rural Development Block, hadu menta menne, kamshim la pa tokit satya, wat hadin bakala dep pa, ya ka jing ujor harengkat kisaki kisabot kibabiang. Kat kum ka jing yatho jong ka Kong Trina, kabadonru ya kisaki kisabot, karukom tat snong jong ka dorbar snong lama kabalalong ha ka laipo terik unok pra arjar arpo kalong da kabaptha ya baro kinong song snong bakinam yarung ya mishu haying jongka ban kier na kabalai the jing the ru nagadukan jongka ban kier ru ha kabayarung yami ladadon kanogono ka kam sngoba ni ka kam sngosi hapo kaying jong ka Kong Trina kani kalong kami kala berngamru ban salait mudui watch ka Meghalaya Human Rights Commission halor kani ka jingjia nongkong kani nadu usnem arajar ka kandai nadu ka artrik bangi pungkuch nong ma nongkong bangi pungkuch nong u artrik bana sipyo arajar ka kandai nanang ta don kibalit bat don kibomlet ngilet san ying ta kibalaying kim tre lik pungkuch nang ta tangiwan hadu manga hadu ba long kani kajingnya kajia hang ni ha bangi pungkuch ta ondang ta kira ini hador barsnong lama kani ka kot banongkong kira ini hador barsnong lama nang ta ngadon ka video bangarikot bangarinya itai beki halainga namar bangapungkuch di siap no wa arajak ka kendai nang ta anda nang ta ngalik bukot kani ka kot ngalik bu cho audisi ban ujor namar kita chnongnya kibe chnongnya tanagadaw bangapungkuch nang ta kan riu tarik ngalik bu nang ta kat audisi upun sa orang ba chnong takat nyo tarik ki khot ina komiti chnong lama dem nang ta ondala de punta ta ki ya keren komiti ni ong ngar ngasuk ki ru ke suk ni yahun kani pat ka kot ni yahun ni suk ba ni yasan hakmat jong ki plidar lo yang mo nang tena Cleariat anda dem nang ni tam don kono nang ta dan habami nang ta na bangi de biasanya ya keren dari pembet yasuk ta utau kita kot komiti jong ka snong lama ki ong inga kom ne pet namar bang kan ta snong ipi uskit ribi isi uli thu ha ka komiti snong jongi ba phi complain nya ka jobkat complain nya okha nga claim le nga ni da ngaktif ngan tre yasuk ngan wat swaya kita namar claim le manga ta u supare binga to nang ta nda dep nang ta tengah ya thu ya kan ni ka sing MPUF kabadon ha lumpariat juai une u dokot jogan ni kasen u aimon sat u bayalam yang ban bu RTI ya ini job card ba jing tresis pas ni anda debu ya ini taki ai ya yang ini report anda hakane ngalap kepisa ka jabun ba anda ngalap hakane bun ha kepisa ang ni don bun ba ki bom don material baru aku don material tang ka jing thok pat hang ni ki don material bagi pendat chapo office bagi thet kuai bagi thit thok so trun tang hang ni pat om don material nang ta kadang ngalik
Hani baru kini kikot. Kakas memuru ubung news sekretari BEC. Upendap cepo office ba udon dukan hapo senong jongi ndre ngam lap itai dukan. Ini kas memu jong sekretari BEC. Udon hapo senong dengan ngam lap mo hapo senong ngam yo iya itai. Dukan. Nang ta anda dem nang ta ngayo iba ro kini kijing tho. Ngakot yaki Kirang ba komiti jong kachnong nga pen yaki baro anda nang ta nga ICT shaw ni orang ba chnong nga ong sa ai se kador bar bangin ya kren hapo chnong po thau ya kini kijing lap jong nga hapo RTI jong ka blog cleariat mo nang ta ai singap jar kani ka city nga deb ai ha orang ba chnong ta singap nga ai hadin nang ta ai tengah pen nyalik bukot chapo blog jong dio nga ya tu bakini ba ule bangi lap hangni RTI bomdon kadukan ru bomdon kepisar ru kaja nang tapat nga ya tu ya video tengah kopi sa audisi nang ta audisi nang tapat ya de mle ya kani ka kot ta lockdown nang ya tu pi ko bajia mo ndriu teri banai balai arhajar arpio nang ta khan nyu teri lockdown no apo ni khalia jong ma nang ta omdon suba singap ikani tengah singap no mo lockdown anda la peli lockdown tengah lecha po office jong DC dang don dau DC dof tengah ya thu kum no sar ya itu ikam bani mo lebu kot sepi uang nga sa sanfar temen tapat la de ban poi dau we ta sa thok kot ban sa ai chopo office ta kani ka kot nga tho ban nga ai chopo office jong DC ba jong blok video uni chau DC kani kan chau video anda ngale bu debu ya ini kot chopo office jong DC taki kot yang nga kani ka bijing pen kan mau ka city jung ujor ki tarik ndru tarik balai na bar balok daw tu mo mi hab bu biang ka jing pen kan mau po jong ko office na DC ru ulale ubarim lawan biang law thamai nang ta anda po wo thamai ini city ki ai sanga ba nga ba yanga ngan lek hapo DC ha magistrate ban chim yaki statement jong nga kum no ngan yathu ya kita kijing ji hamo takani ka city ki ai tengah lek ar ko lai tarik u oktober arahjar arpio te por baki pha yanga banga po hang ta ar ko khandai tarik u bana chipio por baki chim statement nga hapo DC magistrate ADC nang ta anda dep nang ni tengah yathu nga omo borok kita kijing ji jong bajing syam jong nga hapo job kan tengah yathu anda ngada betu to magistrate ADC thokot chau orang ba snong ong kerteng ayu orang ba snong ngai thu kerteng ayu sekretari snong ngai thu nang ta ong kani habat sakhi tengah om dan kamat sakhi daki briu bom dai kinokit kamo kumto pralok kunlene kumto briu bom dane po snong ban wat sakhi long ngan wat sakhi no na orang ba snong ba sekretari snong bakini thu ya kajing tre hapo snong jong inamar kajokat kabom clear ke jing tre hang ni rudan jing tre hang turu jong tre baro don tang baro sabit complete mata nga ongan bu dau orang ba snong ba sekretari snong ban wan hakmat jong magistrate ban thu hok kumnu bajia anda wan uta orang ba snong ba sekretari snong tengam yo sngiu kumnu ki yathu tamba poi ki city pan ba uta orang ba snong ba thamai u yathu ong sekretari barim elat mi suchen bat orang ba snong barim ni or ban u yathu tenang ta ki ai no magistrate u ai no ki city southly orang ba snong barim bat sekretari snong barim bat VC sekretari bat chairman VC southly ki kot ki pha magistrate support snong jong anda poi kita ki city support snong nang ta ya keren aka arfu pratrik iman kin belong dorbar ya keren ya kata ke pan mengabu RTI bikin pan yang ngasan hajar anda don ki bahapo dorbar snong lama ki baya belong dorbar ki ong se khot se ngayo i bakadon haying kasni sai jai ngadon haying tapi ong khot utaw sekretari VEC om don kam khot pi kum kasnong pim la mo ban ya keren tang kata kasan hajar kat kasnong amla ban lepan mo kita pisah
kumta I keren hapo dorbar nang tapat onda dem na hata to kasnong ko to andami nang dorbar sekretari snong bat orang bat snong kin lek pan nya itai pisana iko nanga to andami dorbar to lok jong ngaru ya thu baya kata kafan mengaban RTI kifan ngasan hajar tengah amai balik kim khot yang mo ngan yo keren hapo dorbar ke kum kata lada de kebangan siu ngaru ngak loy ban siu lada amde ke ban siu kumno ngam siu nang ta andami dorbar nang ta to sekretari bat orang bat snong kipoi ha dukan bangadi hapo snong kipoi hang ta teki onyanya pe pha hap siu ka to ka pisa san hajar balebu snong bapin pale RTI tengah amai mengali RTI pi panya ngam wong bangi yelek tengah habang ada biong shwa ya pi orang bat snong pe lakot ADC yang magistrate banwan chopo DC ban kan ban ya thu ban batai halor kani ke RTI jong kini ke jinglap jonga tenang tapat ngada bia thu ya pi kumrang ba snong ada pilong komiti ada hano ma ban pelong lepa yang am don kam ba pilong pelong da ka ba long hi ta sakot yang bangan ya thu ipi na mar ngasiu thu ADC sakot ipi kumrang ba snong ban saki ya kani ada mut bangan ai bai kerli ru ngak loi ban ai pi ban lek ban saki ya ko hok jongi kum pat ba nong sok snong ho snong nang tanya oi bele nya de ong lepa ta bele pin khot nya pi pelong meeting pan tanya utau para jonga badon nembar hang ta komiti ru kim pentip shu kim khot shu namar ba utau para jonga ru asisten sekretari rang ba snong asisten sekretari yang ka snong tadang utaru kim khot shu da ki khot ya tengah rongan tip tengah layok ban kerennya orang bak snong takim khot chu ya uta hang tangam tip anda pilih hak magistrat kita ikut anda pilih pilih lain mut taki jumut kita ke lain mut kin fan yang ngaci hajar we bai kali ban bai lek jongki lai hajar ta ya uta pat bagi ong ile ya ukau na armut mut ar hajar ta san hajar ki ong nga katangan karnya memang ada de thu wi pa lepas chuai pi ba chua bangan le kini jam ngal pentip pi kum kasnong kala pen I pi kum kasnong bele pat pi singap na ka singap phim le ta ba phau magistrat ha ba don kam cho office ha ba ya thu hok ta ki pi hap siu ma pi ta ngaru ba ngale nya siu ma ngate na mar ma bakat ne ngala kajing bam sap kajing bam sap kajing ja no bisa posnong jong ka skim chispa smi bele pat pi singap na marmi kum ke pat ba ta ni tre ni ta ka job kat spa smi tang ba kasan pat jong ni myo man san ni tim mano ba san ni ko mastarol ni litre tambah litre ya kasan pat mastarol ni myo pet ini I job kat ini I ai ni tambah om don pet nya pen I pi ngan ya ngan ra pat ki kot pislang pen I om don haba kum ni tengim litre yang kapok passbook jong ni ki pisa barok ki ro tang hakani ka job kat om don jing tho ban san ru ni myo manu ba san ni tip ani hakani ka daw nga siu longo nga I om nya orang ba chke om long shu kum ne habangi don ka hok ban tre hapo ka snong ka thau ba ai ka sarkar ya ka skim ni dei ban yo hok ban san mangi ya ki kot pat hapo mastarul nga klet ban ra man ne ngan pan I pi baro isai om dei man ki jong ni basta asmi nya wat jing hok man jing sisa po snong ta kita snong pembanya nama ka jing ta snong jong kitang na ka daw ka ani ka spasi om don kanu ka kam po snong bangale tang na ka daw ka spasi